Gobona abantu batatu bawuti amakwiri chinsemo chiri cya Gismase bunga yakutuma saba imeye kaunti nyamire mambya rero maiga yenyombe goroba yibonere kigoroba nyewe kigoro kogwa sense mejo yagotebekana buna henyombe yutemenyeri no naboni go yawore cyumba kinde cyarenge babale na senyombe yo ikibono cyarenge cyumba isato abantu abuni go batigore cinko micro ki wasenya gitari chinsemo chiri cya karoka kolengana nsemo yo bulindi ni go batebire buno butuke mbogendrete kunyara kumayikire goroba yukunyara kogwa ekero abantu abatatu gati yabo abana bere amuno mugako mbo myaka emerongene nigo cinga kici bali bakoga kinyomba bodo ko bamaiso ekerege tambukiro kereto giko yumukigwa hasi abanchinya bali bagazite nyombe yo eteri ntunde ntanga ni nyombe kunyara kumulekerwa so gutatuwara umusingi wendete hasi cinga kici nsemo yo benda bate biri namba kiko yumukige tambukiro anemono asobwaga kiwe nyombe yo etabege twasekera ngo keriya gitakeire Nime yechire yega ya Gisime yogotokeme ye subcounty Masaba North me county ya Nyamira asabamenyi anene barabonchire kurwa somo cyo igabanyara ko bakubokera umuyichano munene mayiga ye nyombe yuere ye choroba inye kunyara ko bage kwanyoka kolengana muna kirori nigo baigwega tuliye kanene asabaigo ebumbiene ne harolekana gucha maregoro gintu kyaberera gwa komone kyondoko na mayiga yae korora enyombe yoge kwanyoka unabakwerera tukirete na inche ni mbwate biashara ga narenge mutuye duka yane na iwege ntuge kubuga mate ngaka kya buga igo akaigo na manya korore nyombe yo ego chaka kubuneka korugoro kya chaka kubuneka na buga ngakinki kyabeire obwo bolia yabuneka korugoro yagwa yaroli guchensemo ya uchimuina so bole mubutaga achiri korobe uno kunyerige lyokora una teli inkong koje njanya kuagacho lakini twanyora yanyale kogwa yagwero ubule mubwekirani abana mbale balengo monyeno nalengo lakini banyale okonye nyinabo nigo abo bisa kurwase county ya Nyamira baikirana sajaiga habune nchire ya moyogo tema gotoria andake bali babwaterane gwa sajaiga yobisi umujumbe bwe bunge yabagetutu bamasabo muske clefo mbanegisero nigo yikirana sajaiga kurwa obokonyi nabo igo nigo abo bisa banyanyimbo kurwase subcounty ya Masaba North banyaraka bako baso mustari obusi ubune nchire ya moyogo tema gotoria bali babwaterane gwa binadamu asichakalie eti ni kwa nini fulani alitoka na kwa nini fulani alikufa. Hiyo ni mambo ya Mungu. Tafadhali muche Mungu. Bantu batatu nigo banyaraka bagotori gwehegati abo abana babere no musacha mu myaka je gatwa abo bamenyoke gwikasinya gitari yake roka bune nchire ya moyo gotema gotoria amagimabo abantu batatu mbagwa amanyi lakini mbarushigwa onika enyagitari bari kolengana mo romo CBD chinseme chiga cha Masaba North Mosque Robert Ndambili nigagendera ko bagakubolia abantu bali bakwagacha kubwate amachiko bwikirano yobwagachi engana yanyara ko bagakwegwa ko boigo hamono mo county commissioner we county Nyamira Mosque Erastus Mbui. Kwa hivyo tungetaka kuomba wengi ambao wako na mijengo kutumia wataalamu ambao wamehitimu ili kuhakikisha kwamba mijengo yao inajengwa kwa njia ambayo inastahili katika sehemu hizi. Watu wetu ambao wanataka kuinvest katika manyumba wafuate zile kanuni ambazo zinatosha, kwa sababu ukiweka pesa zako hii nyumba ni ya mamilioni ya pesa, hakuna haja upoteze mamilioni yako alafu ujenge na vitu ambavyo havifai, alafu tena unaona ikaumiza majirani. So hiyo ndio ningeomba wale watu ambao wanajenga watumie zile taratibu ziko zimewekwa na serikali. Mbui boigo nigagendera ko bagakurwa gukurwa gutindiko cyasa amenye kurase county Nyamira ko bamaiso anene chinga kiechiga embule nyinge gendrete gotwa imeyo rugongo rwa Gusii. Ushauri wangu ni wawe makini zaidi hasa matembezi yao ya usiku, kwa sababu mvua sana sana inanyesha kwa wingi usiku, na pia wajiepusha na kupitia masehemu ambazo wanaona zimefurika ama kujaribu kupitisha magari katika sehemu ambazo wanaona zimefurika. Kuna mito ambazo za zingine wanapata imepita juu ya daraja, usijaribu kwa sababu inaweza kuwa mawimbi ya hayo maji utaweza kuyamundu iwe unapita kwa mguu ama unapita kwa gari. Watilie maanani usalama wao zaidi kuliko kukimbilia kufika mahali wanakwenda. Ginko reporteri getaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurugigase chinseme chiga kya Gisima ime yebunge yega yabo gututu bwa Masaba ime county yega ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara.